Hai moito tempo, nunha galaxia moi lonxe. A Guerra das Galaxias. Primeiro episodio. A ameaza fantasma. A República Galáctica está sumida en disturbios. Hai protestas contra a tributación das rutas comerciais a sistemas estelares. Agardando a resolver o problema cun bloqueo de mortíferos cruceiros, a avariciosa Federación de Comercio detivo todos os envíos ao pequeno planeta de Naboo. Mentres o Congreso da República debate sen fin esta alarmante cadea de acontecementos, o Canciller Supremo enviou en segredo a 2 cabaleiros Jedi, os Guardiáns da Paz e a Xustiza na Galaxia, a resolver o conflito.